Hey you, listen phang chu rapper. Sini kai kini sing ni nak kimon, buat nang ni kaya long opinion kia vilu ni kaya long nak mak kaya long kau jadi pun sini ni hai yang sini dun deh, yeah. Tu pun ta ni sengri yang dalam ini nak hak nak sengri ni kita kacau, yeah. Nang ni kaya bong, orang nak medan nanti lah, lupa tu depan leh, idan nanti kami, sekai kita meseng di kiri lo nang ni fat, aku akan hon sini nang fat lagi pi, montan ni nang fat nang sekai kita miseng di non nang lipat ahin lo itu makang hon nang yang fana seng di TV itu mahini ki tong veji alisila nang ni sama tatap tiket nang ji la rupa apa ni la lain lo wa ho makang hon itu teknologi wa la itu mahini tong di la sekai kita miseng nang di non makang hon hey itu mahini la ni bujur apa ni baik ni di bon dan di bon ka jadi ni sida mi sumi kira pacinan gudang ini bisa mi yeah nang bene muci tong lo teni sempi kuat tung karong sini nilai sini ni yeah kai kita minang paksi ni sing nang dudam Halloween le dudam tami nang patki nang tingi ni lain lo ni ho ka kangon kinang fan nang dukok lupon bisa mi nasi citong weng nang itu ni ya kayang bong ni bocira lupa samia fangke matatap telu lasinang takapek atau yapo fatin ke matatap not yeah ayo luwa ho pakang hon nang yo sini fatseng nang titi di tanah fatseng titi yeah rani kami nang fatseng nang lam si muti dak mo kai kita min sing nang dudam yeah kai kita min sing nang du listen Bertria target tu mafaz panai kamki Lupa du sedan itu ajak si tim setengah lelu yang berbeda. Nila celuk fans tapi hacung make band ni nampak lagi tun di ni nampak wang nak kacing hot tapi nanti puan jenis ni cita beri nampak ni lah orang tu dam kami yeah. Nang pasal ni kai kini seng ni kemon nang pensi bujur abdi citong abdi bertria tak tu dum dapat ji pusik kaki ni kemon pun tak ikum hanya kaya long kerana mereka tu paru itu wajok si itu main ke jangan apa cuma orang karena makin relax orang tu dah